Kaze nanone kuri uno murongo wa YouTube channel ibisanzwe ndi Eugene Frank. Uyu munsi nkabanje kubagezaho ubusobanuro bw'imibare 16 iri kwirangamuntu nyarwanda. Bimenye rero mucikane. Irangamuntu y'u Rwanda igizwe n'imibare 16 nk'ibisanzwe, ikaba iri mu matsinda atandatu. Itsinda rya mbere rigizwe n'umubare umwe werekana ubwenegihugu, iyo uri umunyarwanda aba ari rimwe. Itsinda rya kabiri rigizwe n'imibare ine yerekana umwaka wavutsemo. Itsinda rya gatatu rigizwe n'umubare umwe werekana igitsina cyawe, iyo uri umugabo aba ari 8, iyo uri umugore aba ari 7. Tugeze ku itsinda rya kane rigizwe n'imibare 7 yerekana umubare w'abantu bose mwavutse mu mwaka umwe. Itsinda rya gatanu rigizwe n'umubare umwe werekana inshuro wafashemo irangamuntu, iyo ari ubwa mbere aba ari 0, iyo ari ubwa kabiri aba ari 1, iyo ari ubwa gatatu aba ari 2, iyo ari ubwa kane aba ari 3, gutyo gutyo. Itsinda rya gatandatu rigizwe n'imibare 2 isobanura umubare wari ugezweho mu bo munganya imyaka. Ibi bintu bavandimwe mujye mubisobanurira urubyiruko, abana batoya bagifata amarangamuntu bamenye ibisobanuro by'imibare 16 iri kwirangamuntu, ibisobanuro byayo. Ndabakunda, mugende mudakoze like ngo mukore share, ndetse munibuke gusiga mukoze subscribe. Ndabakunda cyane, naho utaha. Musajye wumva amabwirwa